Il-Presidenti tal-Awstrija, il-Bulgarija, l-Estonja, il-Finlandja, l-Ġermanja, l-Ungerija, l-Italja, il-Latvja, il-Polonja, il-Portugal u s-Slovenja mistennija jiltaqgħu f'Malta f'Settembru tas-sena d-dieħla għal-laqgħa għolja tal-Grupp Arajolos. Dan ħabritu l-President Mary-Louise Koleiro-Preka fil-kapitali Bulgara Sofija fejn qed tattendi għal-laqgħa tal-Grupp Arajolos. Dil-laqgħa tiswa ħafna għaliex naqsmu bejnietna l-esperjenzi u l-isfidi li l-pajjiżi li ġejjin minnhom fl-Ewropa jkollna matul naturalment dik is-sena. Imma wkoll ittina l-opportunità lura li nifhmu aktar lil xulxin imma wkoll inħarsu l qudiem. Bħala presidenti mhux eżekuttivi naturalment inizjattivi eżekuttivi ma nistgħux nieħdu imma mbagħad ir-responsabilità morali li għandna nużawha biex propju inħeġġu ħafna aktar laqda fiħda l-Ewropa, inħeġġu wkoll għall-aktar allura kemm laqda paċi u anke prosperità. Fid-diskors tagħha l-President Koleiro-Preka saħqet li l-grupp irid ikompli jaħdem fuq l-isfidi kontemporanji tas-soċjetà mill-ambjent sas-solidarjetà u t-teddida tat-terrorizmu. Your valuable participation in Malta will continue to send a strong message that the future of Europe is inseparably linked to the well-being and the prosperity of our peoples and the peaceful development of our Europe and the entire world. Il-President sostniet li dan jista' jinkiseb biss jekk dawk f'riskju ta' faqar ikunu mejjuna jqumu fuq saqajhom u jekk l-ambjent jippromuovi dinjità umana fost l-oħrajn bi produzzjoni u konsum sostenibbli. Il-President Koleiro-Preka ħadet sehem f'diskussjoni li fiha t-tema ewlenija kienet is-sitwazzjoni tal-istati fir-reġjun tal-Balkani. Il-President qalet li l-Gvern Malti huwa impenjat li jaħdem favur it-tkabbir tal-Unjoni Ewropea bi stati ġodda mir-reġjun. Waslet fit-tmiema hawnhekk f'Sofija l-Bulgarija 12 edizzjoni tal-laqgħa tal-Grupp Arajolos b'12 kap ta' stat issa mistennija jiltaqgħu f'Malta s-sena d-dieħla fejn diġà bdew it-tħejjiet sabiex Malta tkun tista' tospita laqgħa ta' livell daqs Santoli. Rachel Baldacchino minn Sofija l-Bulgarija għal Television Malta.